Kum shibynta ban Jinghikai ki paidbah khamtam hukum kini ki por bala jyllei palat ki Kam Sniew ka VDPCNA ne ka Village Defense Primary Committee Nongstoin area ha ka saitjain jong ka ap south rig urisau kala pynlong ya ka awareness program ha ka Shnong Tihsaw Khyllem West ka swing kamat Jinghikai ha ka ne ka sngi kalong shaphang ka jingma Halor ka jing shongkha khynnah ka jingma jong droks bat ka kyiad bat kumno ban shim ki sienjam haba ban ben ki khynnah ki kine ha ka ne ka jingelang lawan ban shibynta do SP ka West ka district uba harbor lindo isop inspector government police West ka district ikong dari hun nongbri usamla el Paul John Kharbani president ka VDPCNA ha ka jingdon lang kisamla kilong kume bat rangba ka ne ka than ha ka ne ka ju asngi layoru ban prince kem ya ki VDP Tihsaw Khyllem banlong kum ki khot pura jong ka VDPCNA. Jadi kerja pentahun ini kan, dilalong terus dan ada mereka tu bagi ketua polis mengkapor. Berbunyi gig pakiting orangnya ada alih ayah PA keputusan. Dan man ayah PA sunan kam menurutkan shibynta. Kan menurutkan itu. Penting kipun dikit dibangi ayah Arab. Shibynta banding ayah statement seput. Itu kita hanya kilong kita hanya sen kebetul. Bukan sing hakni cari kita kali juga department lego support. Kamdai na kaumba ay sebut mencawa habis. Rehadian ke arah ke arah ke Sarkar India ke Sulto ba ke Indian Penal Code kamdan kanu rai ba penrem jauh yok nong le khombor unong le bijat yaki kulong kena kintai te kambansi ke Sarkar India ke asnaro ka anjung kulong kata ka pokso ak kani ka ak kedai tang na bentaki kulong kena kata ka ba hapok ka kat prasnem kini berwak sedang tang na no pi tadi kajing klanj pi kam jumut jumhat pi manong ba ka school ngani in lain kan pendek la school ka mobile benti email pai ngan pendon kam mangan Google mangan yo ka knowledge na ka internet mangan la mangan puli ba mangan pas la ka school ngan long officer la sai din abot ngan long reu ba ka yeng sem juma ki so khlo nga Shnong Tihsaw kan khlo na Tihsaw ami u officer ba he ka shom api di ban stang di ban tip di ban shalak ka supate ka jelong reu bilang tu yaki parlok lagi ai lu berkhot ai lagi tu mentai parlok ai pura nama ka di bandon ka gap ka di bandon ka divide ka di bandon ka fine line mapinlah padong di ban shim ka bu ka jing ka youth ka jing samla le ka por bapin enjoy bapin don ki parlok ya ke le kai football le hai jingi kwai ki bon ki ban le jing seng jong ki por covid minta alis minta apres jing seng ya ne jing seng biang kita shong apis ya ni nak kalian juga polis ni don nam tajuk ti don kanono ka por ka pispa pa niya discuss pat nga ko awan ay kubore nga ko awan don kanono ka jingjar ka pisno ba i nga lekran inom to wan sanga namong ngadet nam tudu brokhai namong ngadiu philosopher nam deu temen ru ba la tudu brokhai ikni bertai brokhai tamba ila ban ka guidance ka kam kani ka jing di buat ru hab ya pikir ba mostly kini pokso dan di bayo expose nem di ba sha set jail expose nem kira masya set jail kasan nem de menghina kalian ke baan di persang mengintek tak lah kami kani sama kani kani banwan na po kayeng asem na po Shnong Tihsaw pi tip singi pulit menginlak bukan le kaya ibu dia benar Comittee program kalau very important ini awareness program na mikiprio hidup tip ya kian hidup tip ya rights hidup tip ya ka belum aware mana jah yang asam dan jah jing le bijot ndi ban tapet meo ndi ban Highland melalui Highland dan isu tapet meo min snap kan sa jyllei itu balik itu kamu le shawai na kata ila sutu ba dari siang saya bila ya clear kata saya kau ingat pang lu ni keren shang ga bi yong mi ba kin rapor kin hei ni ka
trafficking ni yang kan ni yang belum beri alert kisah ni jalan highway belum kira lagi kon gigi marwal tips no rewa don mut stil tu let kam nak masuk turu kan tin tipu lara kan tipu larung hidupi lara ikut ni aslam palat karang ilong di menlong di balong dekat di menlong bantai mat pikir dia lagi kon sama lalu jom pikir lagi mana kepentai mobile mentang setang dengan mobile kan ni berokay sama-sama nak saya kan jyllei kan ni kat bakawan rak kacing bahag mobile ini kat don do jing Sniew dengan ni apa sakio ki jing buci berhak iba Sniew salek Kam Sniew tangba nilai kumno ingin apa persam mana kan liang jungi kung ka Shnong Tihsaw ini trailang bat ki bor Shnong ini trailang bat ki bat ka balang bat yang mani begin la begin hanap ban ai bor lu kilong kumi kita ban yo susu ya ka bor begin la begin telak kami kini kamala jyllei ketika ini bapak snow le ran bainga markipun tam do kikis jungi west kasil ketika ini crime against women and children wala nakaliang juga sarkar nakaliang juga diu kila an kila berklan ki ai ka pokso act ini ka pokso act ka klan ba ya kani ka act ya berdep investigation po arbanai dan bok mengidon ki officers ki tristom le ba investigation mengigu ki senior jungi ikai ba kan ki no mesio no ka phang na mandala investigate ka case la ban charge sheet ba ai bukan present ya ka charge sheet apa ka ying sari kan duk ai ka judgment ba